Na 1000 raznih jezika, u najrazličitijim uslovima života, iz veka u vek, od drevnih patrijarhalnih pričanja u kolibama pored vatre, pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima, ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima. Možda je u tim pričanjima, usmenim i pismenim, i sadržana prava istorija čovečanstva i možda bi se iz njih mogao bar naslutiti, ako ne i saznati, smisao te istorije. I to bez obzira na to da li obrađuju prošlost ili sadašnjost. Na prvo pitanje mogu odmah i određeno da odgovorim. I can answer instantly the first question. Glavno osjećanje koje me u ovom trenutku ispunjava, to je osjećanje zahvalnosti. At this moment, the main feeling which I experience is the feeling of gratitude. Zahvalan sam pre svega Švedskoj akademiji na pažnji i odlikovanju. First of all, I am grateful to the Swedish Academy for the care and this high award. Zahvalan sam nemanje ustanovama i ličnostima moje zemlje koje su me za ovu nagradu odavno predložile, kao i inostranim koje su taj predlog podržavale. I am also very in the same degree grateful to all the institutions and individuals in my own country who suggested me for this prize, and also I'm grateful to all the foreign people who backed this suggestion. Zahvalan sam na kraju svima koji su mi ikad u mom životu i radu pomogli, a ja im često ni rečima nisam stigao da zahvalim. I'm also grateful to all those who helped me in my life and work, and very often I was not able to express this gratitude in words. Nameravam da strpljivo sačekam da prođe ovo uzbuđenje oko mene, na koje nisam navikao. I intend to wait patiently for all this excitement around me to be over. This excitement I am not used to. I sva ova praznična atmosfera
and all this festive atmosphere, pa da se opet nađem u svom običnom i jednoličnom radnom danu. so that I may find myself once more in just an ordinary work day of my life. A radni dan je za mene najlepši praznik. And a work day for me is the most beautiful holiday. Poslije ću, ako mi stanje zdravlja ikako dopusti, otputovati u Štokholm da lično zahvalim onima koji su moje zemlji i meni ukazali u veliku čast. After that, if the state of my health allows it, I intend to go to Stockholm to thank personally all those who conferred this great honor to me and to my country. Dotle ćemo, verujem, imati prilike da se još vidimo i porazgovorimo o svemu što vas bude interesovalo, a na što ja budem mogao odgovoriti. And till this day, I believe we shall have plenty of opportunities to meet again and to talk about everything which might interest you. Thank you. Bye. Televizija se na dva načina priprema.